Pagi ini kedatangan Abah Takokak. Pemeran utama Abah Takokak ada kesini dagang kerupuk cenah euy. Kerupuk. Saya kerupuk. Pilih-pilih ya. Kerupukna ya. Jadi lamun hayang kerupuk, kerupuk gurih nyoy. Gurih-gurihnya. Aya di Bah Takokak, cing nangtung atuh Bah Takokak. Nangtung. Tahu, kerupuk. Tuh. Jurus naon aya Bah Takokak teh nu keur viralna ieu teh. Kerupuk. Jurus lekokian. Gitu Pak. Oke, yang mau kerupuk pokoknya di Abah Takokak ada ini guys tuh. Nah, ada ini kerupuk. Coba. Tah, Cekah. ieu kerupukna ieu. Kerupuk naon yang ngaranna gurilem? Kerupuk renjul. Oh, kerupuk renyul sana ieu. Kerupuk kejul. Tah, ieu Bah Takokakna. Well heula. Well, Mungkin ada satu kata-kata. ada Apa kata-katanya? bangga sama pekerjaan sendiri boleh. Sombong jangan. Well. Ai. Oke, segitu aja dari Abah Takokak. Jadi kalau ada yang mau kerupuk ke Abah Takokak aja. Daerah wetan ya. Pokoknya wetan, pakidulan ya. Pokoknya mah well. Dadah heula tuh. Dadah.